ewo suku ni mu baako ekotwetwe enkomo yenko no ono so ne de ya wode piece no yentie mra mathematics West School demonstration DHS D na strike no ate ho ase na enra no we have information late na a certain program enkola kan ho bintina nya be advanced preparation e jam kola no ha eni tina ene no wo se ye ba ye clear sa program no efio nti ye nyanti ye say fair wages ne teachers asia the train after the outcome be after their meeting ne be sure say the subsequent days ye be school and say ye man ti say na etem Ebusia ye free one name mom strike won sensem ya wa chechefo wonom so afem no ena yeda so ejremu na conference of heads of basic schools wonom eye achechefo empanyimfo wonom ekabom ko back in Nagatin primary school basic ni JHS and secondary school na wonom nyina eka ho bi na wonom enso na ekasai ekyerese asem na ekoso na wo mu se enya wonom dede na so putu prum se yenkwa strike pa de enya de a wonom so betimi nti no wonom behwe se be yenkwada no so a efre nu anwumre wonom de sa announcement anasa nkai boy tu dwa no womu antie bia wonom beba school no wonom so be hwe womu no ma chereche womu ade atenetene wonom se de da ne da wo ye ma wono na eno na wonom ekire se won behwe na enwomasuya aso ye no hyehyɛ ma pa bia womu de beto apon so no wonom ebedi eche se be ya ye nyina no betimi aboa amagana enwomasuya no so no enya gina bia papa bi etimi agyina so na wonom ensemi echi na general secretary edema wonom yewura edudako ekire se enkwada ya wonom be suku nei wa brampanyifo che se wonom ko strike no womu gunso gunkre womu sempanyifo be bisa wonom de na so de womu ye ne de etwa se wo hwe na wo ye ne saa. I think GS has done the right thing because in the first place the strike was declared very late yesterday. Most of the peoples and the parents are not aware. So the school too is a public facility which should be open for all public schools who are interested. But the appeal was that we should just come and open the facility for the children. Even if the children and the teachers don't come to school, we should have to ensure their safety because the people, some of them will come to school. So if we open the facilities for them and maybe the teachers are not in school, then we can tell them that because of this reason they should go back. Then the next day too, we have to do the same thing until such a time that all the parents and the people will now understand the reality of the situation. So I'm sure going forward they will not even come. This is not the first time we are experiencing this. It has been occurring, and as we are aware as to what we are supposed to do. Though we don't have anything against the strike declared because the conditions they are fighting for us benefit for the safety of the children. That's why we are appealing to our members to abide by the directives given. As to when we are going to continue with that, it depends. For instance, I'll be here, tomorrow I'll be here. If the children don't come or the numbers reduce, at least I'll accommodate those who will come till such a time that they have to be sent home, and maybe gradually by next week, if the problem is still not solved, I'm not sure even the parents will allow the children to come to. Ebusia Trefo Penny at the Conference of Heads of Basic Schools Yera Edudako ene yebo ema mutie yeno na ensemi ho ena enam so National Labour Commission wonom ena apade ho nsem nyina eda wonum abam wonom so atwere krata tintintin de ababonten nat nagrat ena fe coalition of concerned teachers for se wonom empeneton peno no a wo hwe no munya strike nsem na esi wo mani so no na wonom enkwa krazum kwakire nkwada na de se be ya bibia betimi akoso ye na wo twere se amamra ya wonom edi dwuma efa womasia ho ene ya wo hwe section 133/1 e wo labor act ni mu a enya ade a ema ho kwan se wo betimi agina omutumi so e de strike ayesha so sente no e be ya ma wonom se ni mu animu ya no obegya ni nyina egu nchen watimi aboawramo e wo adesua dem akotoa wo mu enwuma so enam sa yo so ntiabusia ye boye homoden se ye ne ye Raben Arthur Wano ene Chief Executive Officer at the Fair Wages and Salary Commission near no abonkomo ahwese samia ebobo bay saying ena esitie wanum kaso mo ne mpanyimfo yi ebehia ene etimi baso na ebaso ansem ben ena ekoso ewo ho
Say and up Messi Breno, one enyano, ye boy a homoden, say yen sa ebekan and yen san canu dear, yen qua and senful from yen sakanoa, ye besai aquayachi aquasagbaja, na yeti me abwe remu. Ye romo ewo a yem rasha bedrem, na ensempi doso, and na ekoso ewo. Now the down qua echo for the penny abo any pebidin, say one ebeshe sebe dear boy, Bobby Pony Monteno, and then Rasha bedjem, Rasha bedja who draw, ya would when it chemo and persia besse, a num and ne a CB equa, a penny for your yam Rasha bedja for honor a tresse. Bema be bi wa me yen nyinanti no wa ye bi atwaso yen kase wa ye bi atoaso nti wondwumedie no enya de wo betoaso bi emunti no na da kwakufo ado abo nipa bi din se wonhwe na wonkwa enkohye wonu manemu na esansa ensem we se ho enna abusia enne ye kase no na ewo sem na hye bedwam achiamehene ne dom wonum etimi tena se na adoso vete no wotimi ede hihye so wonum akokakra na abusia wonum nya fancy ye enso dia ba betom no ene se achiamehene ye rababen wode atudwa se ye ra dafiamako Saturday mashebedwani wode na kokoto ni nyina ne se wo kire se ye rababen ese tumutu ho mra ya wonum ekire se aduane a wa mameto no na ona nabuchi aso no anaso ma mebuchi aso no ye ni no enya ade a wonum besoso so nti ho mra ya ade a wonum hye won ma wie bibia won na hyebedwam de aka ne se na do dan kwa akufo do mapanyin wode ne nsa no sensan ye keke signature ebetimi esiso na ka bibia timi atom na kwakoye mra na timi apam sabusu de we sei e de afro my Ghana mu na so ye rababe ekire se mapanyin anya sa de na wano so ne nkofo ya wa point wo mu se wo mu mra no enya de ono so obehwe ama wonum so aba begigina e wo mra hyebedwam na sasem we se ho na tie no ekire se ye ra Roxen Nelson dafiamapo watam ye rababe ekire se woni se tumi no se wo betimi aka se mapanyi anye we se ntimi so mi gina me tumi so ne niema na se nipa bi ode aba no me so nya de a magi wo mu atom wo ho na sasem we se ho nti anu ada na wase wonum hwe na omudi ni nyina kogun so no entimi amaso ababonten wa bra wo de wani kiremo e wa ban lawyer panyin Justice Godfred Yebo Adame akachia wano so de ababetu dwa se Saturday mashebedwane no wonfa ye raba bibia nkokoto anase bibia te se de wonum ekeka nti no enkebe ya wonum hwe na ye raba bia adwuma ye de ahye ne nsa no wonhwe no wonye ne ye na wontimi nkasa mampanyin enya adwuma we se ma wonti no wonso wonye we se amamra no e ma ho kwan sa yenko na ye radame ensem no yentie bimra was a decision that was published on false basis. Because indeed it is true that a rate had been filed and served on me the day before. But it is certainly untrue and inaccurate for a contention to be made that the motion for injunction has been filed in the Dafiamapo case. And I read the statement that was read by the Right Honourable Speaker in Parliament yesterday. And he firmly premised his conclusion on the pendency of a motion for interlocutory injunction that has been filed by Mr. Dafiamapo. And that is false. Because indeed, as far as I'm concerned, the only process that has been filed in that action is a bare writ of summons. It is not even accompanied by a statement of claim or case. Neither has there been filed an application for interlocutory injunction. So it's just a writ of summons that has been filed without more. And clearly, there was no basis. It is correct that in his writ of summons, he actually stated as one of the reliefs an order of interlocutory injunction. But that is inconsequential. It is not an application or a motion for interlocutory injunction. It has no effect whatsoever. It is not binding on anybody. I have formally conducted a search in the register of the Supreme Court this morning, and I have the results of the search, and the results are quite clear. Yes, so I asked 3 questions from the Supreme Court registry. The first question was whether or not a certificate of case in support of the plaintiff's right has to date been filed in accordance with Supreme Court rules. And the answer was only the writ has been filed. Second question was whether or not the application for interlocutory injunction has been filed by the plaintiff herein, and if so, when was it filed? The answer was a categorical no. The third question, whether or not the application for interlocutory injunction has been filed on any of the parties to this suit, and if so, when, was also a categorical no. Indeed, the application for interlocutory injunction has not been filed. It cannot be served. So that's what I make of the decision. That really the Speaker's decision was, with all respect, regrettable,
perhaps it was misled by some people, maybe the plaintiff himself in the matter. So that decision he made. Abai lawyer penny ya wonukro ya so ye maswafo ya tentre ne ho nsem nyina eda na bemu no ene ye tenin ken yewura Godfred ye bo adame ene ni din na ye bo remo ewo eye obo ade nepa ebia wode edum ewiase emu baako eye kwaye brentuo na sebe ya ye betimi enya enepa de abo ye ho bra enu nti no wo ba my Ghana mu hase no mu a nyakopon anye ya bro wade kwaye brentuo dodo na ena adum ye ya timba hodo ye twade free mu afe ensuwansu ahodo ya eho tie eni godo ahodo foma gudi ahodo nyina na bi wo mu a yetu edebo ye ho bra no eya ade a wode edom ye na so enam nipa bi nsa so ama enei ye kwaye brentuo ho nsam no atoto ape ama enyina ne naso nam so nte no eni ewie mu pade ehunufo da ne da so wode kokobo emba o my Ghana de hye ni se yanhweye ne ye kwaye brentuo ho nsam ne toto na se ema ehweye ne a wanhwe ye gya ye befam no enya asem ketwa enam ebi nsa so ema kwaye brentuo etimehye enam galamsefo so ema kwaye brentuo timi sei ema ensuwansu ahodo nso afiri mu ba no ne nyina etimi ebo oman adehye cheso operators nso namfa e de wonom fidie etwetwenua basa na ne nyina mu no etia eye forest commission wonom emra ya wonom ahye e de ato kwaye brentuo ho na ne ena wiase nyina de si ho ya wonom e de di kwaye brentuo ho da Ghana man ye nyi ye ho emfrifi say si wiase enipa nyina e dane mwanda se wana ne bia wo wie obetwa wo ho aba bechewa winte no ye de ye ho hye mu no enkyerɛkyerɛ mapa sebe ye nipa benyanti ase de afasa adade we hu no enam so ama eye Sompa kasefo ye borra mu ewo eye Mr. Abraham Esel wodo ani kyerɛ mu ewo Nkaria District Forest Service Division no wono ena ye panyi kwankyerɛfo se manager etua no wode ye bonkomo e de mfasodie ene mfasodie ya ewo sa adade we se mu no etu dwa yenko na yenko tie bi mra ye ba nsem ni bi wachire protection and answer kwaye hu tutuye no shared responsibility ade a sisi nyina na ekam na yeye bia wo chefa wo sa adwumadi na yebedi mu yebaye nananom a omo na sɛ de nto bia sa asase no omo dia na forest fo di animu na yehwɛ so ebo ho ban ne kwaye no japade nyina yebo ho ban ma nananom nti nananom na ebedi kan asu na yenisu ato manim sɛ omeboa na omaso ya sene me yetimi abo ajapade no ho ban ama wo na fe ankrankro bia media obi bia timamu ni bia wo tefa ewo ye forest ho ban bo ne nhyehyɛ no ho bia forest commission eni di animu na nso so yenko a yentimi nye o hwɛ kwaye ya na ka ho asɛm ya so bi mfa bia sa yen gate na no na yento fence ewo ho a gate da no bitimi atum sɛ ne yadi obi anko na yidina oni ehwe u pf mu a ede na akofa yempene yebepene okay ni aka atum na obi anko kwaye ampan nti ya na eho bible no sɛ ya nya aboafo a na forest platform nko a no bi bia na ayedi aman na wei echi ena centrefo esepusu no ebisa ne se aso sa enema ahodo ya emfa mra kwaso ya my Ghana de hye bi afa bronya ho rekrakas ese ye kwaye brento no sei ena wosika ede fa ho opanyi eto nanum tuo ede adesrede bi eto mpanyifo anim sei se ebi a obi de mra na hye nsem anase onam kwan boni bi so ese kwaye no a ye mra no efese ye bitimi atisa nipa no na etimi nipa ne che no a tumi a ye de ye nhwehwemu na ye de nipa ne ko gina asem ni bia no eni ye ho sara tumi no ewo apolitifo nsem enti no ye chi obi pa ye de ne ko akoma apolitifo enti ye nhwehwemu ebewie se ye de ne be court ni nyina no eya na wo apolitifo ho na omo so adumadi no na o se ye kwaye no nanka emra no na di se de esite enti be se forest hu sem se de me kai no yenuanom apolitifo ewo dumadi kese pa o meye wo mu dia Ebusia Nkaria District Forest Service Division Manager Yewura Abraham Esau ena wodisa enkitahudie we wabra Sompa kasefo yebo edi April no na yeweremu a ebusia
na ye nyina ye nim se ene ya ye kasa no nananom mozramifo wonom ahye wonom akonche konkro no ase na eda no enhyeda enkwanimu bia ene ya ye kasa Dr. Mahmoud Baumia mampani abedi etwe ye ne wono ena esaka ekita frank emu ede ama amanyoko no wone kasoa zongofo ya wonom ho eko breki ene wonom akonche no na okasai kakra de nsema tudwa etwe se ye ne nije pa se wode wani echiremu ewo my Ghana mu hasenu mu a enti se amanfofre ne mozramifo ene ekristofo ekatre so no so wose asomdwe mapa ena edi ahim ewo hasenu mu nti wokoto asre ede ne nsa to ne nsa yam kra ne nsama kra ne agechede sa de hye nyina nje na sa asomdwe bua ya no guso a ye nom no ye ntonkoso enye ne sa nenu achi wade adesrade eto mozramifo nanim se wonma kwanche kronkron ya wonma yeden so no woma wani enkoso na wonse Allah se wonhwe na wonnom wasebe ya empo no afi abato no bibia betimi akoso tote wokwa akowie no asida rempim asiedu ena wode emma akristofo ne mozramifo nyina se woba ye wonum agina tomo a ogidie ene arohyemu mapase afi abato no enkwa wie no na enkonim abotire no watam ede aboniti so muslimi bidri yeti masalachi mu na yebom pai anapa anewia anajo yami enji yenyina paibo amen yami tira Ghana mai amen mu nyina mu hu se yete hai Christopher pastors Ministerial Council of Churches omo abekan hu ekire se yami atira Ghana mai ebi sida o ubotimi akọ many countries Nigeria uhusa Ghana nkwa na obetimi husa nyame na mayensa nema ananshira yeyina eninti na Ghana asubje wo Ghana enti nyame ntoso etiato dom kwa huduo bia ni hasenom otwani kyeremu wo Nigeria na chese mu hu bi we eye nyame asomdwe ya wo hwegu o my Ghana so Dr. Mahmoud Baumia ena ekan sem we se nyina na no ampem wa woto aso etwe se wo hwe o mai mu abakosemu a MPP amanyoko bra wo mukoto aba apep eye obi obekita franka ede ama wonum no eyade ane de edamufua edamuso nonko sede wo si efa abane bum ete sede sansankroma wakwakochi akoko bum no na chese yade eye ni so ni nyina no ehyem kena ede adanse se afia bato no obefa no one time ede akokora no so ehun nsem ni election no ena nyame so ekire ne tobi ye bompae na nipa bebre beboami na deye enije paane se MPP ye election delegates no Christopher ena majority ena Christopher omobi kramoni se ye mmedi omini enti nyame adom yambo mpae na nyame dini tumi no betaye chia 7th January 2025 na yekuta al-Quran na ya bompae na ya bompae yenyina yakaboma Christopher ni kramofo yakaboma omai betimi akodidi yetimi ayedie bebre aboa yenyina enye bibia na yetimi ayewie but nyame adom mumma yankwaya betimi ayebia ka ho na yenyina Ewusia Dr. Mahmoud Baumia mapenya bedi eche ya wasaya frankatuni edema MPP amanyoko no nesem ene yekọ ekotie ye no na yebo remo ewo movement for change afrafranta neko yerua kwadwo alan chematen kwadwo alan cash wano so ni diemu na panyi etrese empanyifo dodo na ne nuanom ena aba beye bi kwaya ebi kura so eda so etie adwaso so no
Ekamia ye se one ma ye bin so yam se one mani so ye wo si one time amemo no efofuru one mte no ama huhia e na Ghana fo akwakotom ye ho edale ye no te no ni brenie ebra so se Ghana fo be so ne ahwe se be ya wono so ne nimdie enne ne ye pa na dwempa ya wo edem o my Ghana no yetimi aboa ama wotimi ede ama yen na enam so nti no wode entoabo ahyese so ekyerese wantina fa ko enfa ne sa enhye ne demri fam enkosi sa abato no ebedru so ansa no akasa wo sole apo en20 no wa sha se dadadei wode entoabo no akopie mo ewo eye epoye mantemu na wakoye no wone adwadefo dodo na no ena ekohia ye ede anobo ano so twetwe nkomododo na eho ena wo hye won mo bo se nyankopon edom no na se wonum so kokromoti se wanfa nkame no na se abato ne dru so na wotintim ma ne bum 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 na se ebekwa wie no wanwe ne nko ade a oh wo mun kan makomanto mo yam ehye mapa no ade bradwadefo no wonum a wote kwa ho nyina no obehwe asisi adwa foforo kama otomode one ede ama wonum no makotene mu sebe ya wadwade no ebetimi akoso na wose yakote adromre no ane ahaban dwade bekoso a ni nyina no eyesika 70 no wobehwe sebe ya banks ahodo no wonu bedi kaso bom no abiebie bi mpo no so betimi a sebe ya besiabo adwadefo no ebetimi enya bi na watimi akoso ede wonum dwayewura alankash Abusia we say ye adwadefo ma ne bi ena ye ko ekotie wonum no na adwade ni ba kokora mpa de so nde de na wodi mu ntintin man ya je say o gene ho se chemina de ama ye rua alankashe no ye obi a wodi ni dwa ewo nsawa ma wusi kumako ena wo kire say rua alankash wono akasa owonim de owo arehemu wonimu nti no obehwe no wato aba ma nti no so ya campaign so obi anhwe na abato no edru ho a wonom emmomoden enya ne sa emfamo mu sebe ya bibia no ebetimi akoso ebusuafre no wabeka ye ho a ye kai wo sa senom eye Sompa television so enwumre no siamrem kase no ena daba maso ayetu ne srani abasade ma wo no bekro na wo tie nka e wasante mantemu a eye Sompa 93.1 FM sanso na bro mantamfo nyina so eto de fa Sompa 98.9 and abuna poema mantamfo nyina so tie de fa nkranza Sompa 90.7 Facebook no ye twa live o why Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, any social media applications in Kayano and also Sompa TV and Nasa Sompa Efobenya Sempe BTA no who said on my Ghana and Nema AC Ekofa. Ye remo ewo asante mantema senom na asante mantema se beja ya wonum so bambo ho nsem nyina eda wonum abem metre Ashanti Region Security Council no wonum so ede aprobo ahyehye so ewo eye ejo so na ni nyina no eni se eniema bia eye Electricity Company of Ghana wonum edea no eye ade a wonum so akohwe ede eniema bia toto ye kyese eye ade a ekodi nsenseme kakra na ye Simon osemensa wono ena ye soafo ya matame wotua ano wotre ensem kakra wa bra wonum ekoduru wono ye nkonkotie ne nsem ne bimra ye sapa no nwotwi bi form the liner and the circuit form the backbone of power supply in Ashanti region enya atwenche nti ama USB over omuni nkania ne mum omu ye ho adwuma intempana no metie na wose me bo members of the Regional Security Council amanye because we so e bambonse bia so Regional Security Council sem e wasantuma na yentimi ntena fie e wose ye die ni behwe ni hu the nature of the problem nti ma engineer so ti se e pese ye ba na at least ye die ni behwe na yensu ye briefing ye hu nhyehyɛ ya om dia to akwem sɛ ne be ya ba bi ni nkania no o mu nyina be nya nkania
na some of the to be there em say Muhammad say already no omatimi ama krofoni bi nkania na pylon no bu no ba kumbu koto de na anka no ana ne line bi amu no so nti na ama na ye problem isi omatimi yi efiso aka nhoma bi a woso omtwetwe nhoma ni bi a o kire se baby akani obi abenya nkania na mo medical kese na brain obi selfish interest obi pesa minkumya ye ntino ama oman no ana ECG ebe boka 1.2 million already no ECG try say instability in power supply eba on be rectify this is how we betimi dia solve problem this is the service ana CC yesrem ye nyina yenhwe se hu obi suban bi se fankania no efa palon bia ho ana efa di bi ye oman no ye nyina dia na hu se the suban no ye suban a esa efata momi asonti ni ntua na mo no ntem we bia obi hu wo mokura be wa nka hwe tole bi obi timi na kwan ho no hu se obi akoto ECG for car crazy ho na otwe cable ewo form ni ahwe na no atwe cable no akoton ebidu na junior hu se whole light ni na ede off nti momma fa ye ni ho ensem ebabambo agina tuko na wono etua no yera Simon Osemensa na yekọ ekotie no na esanse wode hyenko na ntientie ne wo kono na edom edi na chia na enya semketoa na wode wani tremu ewon kitanwode ebofotene abedi ekire ya wono ekasa de ma eye ECG adwumako na engineer Collins Menu wono so ebo echi dom na wokoye no kasa ye ede nsemu nkyeremu pa esi ase edi tudwa enam eye nkane ho nsemu a atoto ape ede ama nkrotuo bi a eno atwa asantemantem ho ehia no unubabonifu bi etutu boat and nota ebo base concrete base na ice work na is tawanisu mututu ene na gibi ya baso ba 3 meters katawa na ma how ebre ye supply no because hanu babu kesia supply be tutu kumewu efiasi kontinasi bekwai manso kwanta jakobu uba hanuma omi siase afafanko enani baro nyina eda sala yesu iteba sana ama ye hono kese no abeda ye nyuma no so enti yebunu ye no ye se na ye ni tu Kawasaki baako enana enyimu enotwe etutu egu no baako ye na ewu se kawa na etutu ye na baako to line so but ono ne de etutu yi enti ye microphone ba na mujine mu be 3 pm ebi sa pool de dade e na da sa line so ema omoti e tiero ni me ni restore about percentage of the customers no at the bar supply kuma ngasisi omo kanya enti aka edinu a omo de na se yashi awon ni atie gu ewo yeshi enti saa wo ye ni benefice no yashi awon na we na ebitu na me load ni na no etimi abaso ya ye load configuration ama baby esi transfer load de kono e de akọ ama edinu enya kanya ba ni nyom nyina ebusia kasamafo be de etire edema ECG adwumako no engineer Collins Menu na yekọ ekotie ni nkyeremu no na yese asamba ko emfa bema enantinti no enne wabra asante mantem ase no bambo agina tuko no esoriye na wonum ebo apro ewadjuso wieye no wonum esade wanamo no etutuye ekopie mu ewo akotiala babia eya na eduadan wonum etabobobo ho a obetia ne se gya tomu hasenum enema nheda enkoye no mokoye no meyo ya wono soso ewo mantemi mu eye rasampan odansam dodo na di na ede ekire ye efa ECG ene wonum adwuma ekoso na nsen no ya motakra enye 30,000 almost media kokoye sakasia hasem duba nti tu alamo ya kan ekoko
situation said the city no be ankofo ye nema ewura nema basabasa na hwɛ said the constitution na security wise no tuma na mo a emwa internet said the to with security council and many na kokɔhwɛ no tumba emu bia ankofo no one fina de ba no apart from the car assembly for my also no two our application so the health of the people. Muka mu baby ankrophobia group amu nuane the see amu said the hotel sanitation and support then also kabasa assembly sise eja atohwa minya sure say ejabade ba kura ebeka ho ebise kwa bia ni wa fire service for ebewuro bi akode dem say for na fire panfonyina account na situation o man tumi ankobi ACC for America cho mo ma because say nema wu na da ba nipa be bi ko no wu ta ho no adugo na ho no na no enkane na wo mo fa no kwa to nyina ya dia asie mu na sign training power your policy on urban Kumasi Mayor Yero Sampai and I Coco Tio ko Facebook Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube Sompa TV Neko share said the Niamasi ko ewa kwatia line Brono ba ko ye no asante mantema senum say ye nika na say bibi ate say no na Yero Sampai che say da ne dai ka twitwiri di na che say wonom ebo ewo sa ebia ya ho na ye kan for mizo free drink and 5G mizane the amount anono dear ye wo adwaman so a eya ahoden ahyemu ma saa so na mpomuden so ebuso chapo ewo mu yankase enua bei mono kra ya kyese nkyeye na ya twetwemu so na ye de aya sa drink wenti no eboa onipa bia pomuden ho nsema ne gina brane eno tinye bi wa wo ye wa wo wade anase bia wo ye dwabo dwumedie bia no saa no de free drink we mizo no na ye kanfo de ama wo na 5G mizo no so energy drink we alcohol be nim misro na wanya bi na mema no kra de mu na mo ye adwumade ankasa yasum JC greeting enyina egumu bi gwarana nso wo munti wonu mu ato abetimi atibie di wa bra wonom miza 5G no bomode na nya bi wa bra wo de wani etremo wa baabi a yeto drinks ahodo bia anasa wo frɛ number way na Dr. Silas wone ne maya ne mratie no omo de van ne nam baabi a wo bia no wo mo edibi ebebra wa brochie krampa da be full play ne de ablo 0246 270-221 0246-270-221 eno na ye kan for dia ma wo ne ya kan for 21st clinic enso e de atechre se e basi ateka yade osisi achi entiri ya esa ho no ukọ Sompa television ne so no na da menchen ho no sefa oto ase ho afo anantu na ba besi wo nanti oto da bia na atwe wo jo ho anje to da bi krampa na ya kan wato fam wan hwe ya bebubu abwa kadem bomodia na tu mi contente for ni tremu ewo ehwa overseas alpha radio nchen wo na kwaje wa yaresa ewo kumase ha na 15 branches na ya bie nti na wo ni tremu ewo oboase council quarters call junction won so a won sabeka wonum sunyane regional hospital first gate ni hwe ni mo ba bia ATM afidie ni se no ehwa na yewo nkranza yewo techiman yewo domidwom enkran no yewo dwaboso yewo emiamia dodo na nti no wodi ani se wo fa bei na wafre na panyimfo ajo so much sure ba bia ben wo na nya siatika ne nko na yesa yade bia da yade a no so no ba ho a ye betimi abo bi te se osa esitre yade akoma wo haw anasa wo sa ho temachie bia no ye besiesie no de amaw efidie kuku dam na wo nti wo ba nhwemu mapa ye hwe ansa na ye de adro account apamo yade na se 0540 311 311 0540 311 311 and 0249 311 311 21st clinic wonom sciatica expert ye kwodi dini ye de aduane papa ya ne bo eda from It's My Kitchen restaurant ehwa na yera ebusia wose yen control se continental dishes no ebusu se chaw ewo ho yankasa ye nuane a ye beto ne na nabuchia no so no yade a ebusu ho de the way spices bi ani wa ye de agugum sa rough te se nkonfo de ni binte no wo didi wo ho no wanya apomden no ahoton so wo sa etimi aka wo pesa wo ye order betimi afre ne ya bro bi wo ba bia wo bia na ese krampo de
promotion ena wode aba wase wo kwade bia no wo to pizza bako na wacho pizza bako ye pizza Wednesday na ya wade bia so ati se na make say to amnikai kwa wadane nkwa awie nte no wo to banku ene tilapia na wonom acha one plate e de aka wo mpe we na wo pede point and kill awo ho catfish we ye fresh no an say yamon sima kakra bi na chese ne menyina awie mu de amount 0265 70 70 70 0265 707070 Baba Yara Sports Stadium by traffic light ebusia it's my kitchen restaurant ubetimi akono akodi aduane pebusia yenyina ha se nom na yenko enkonom ensom na wabra yetwa ye ho abataw ye ba ensam no dodo na ena kachi a ye de besom so 21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem woje ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa TV, Emma Aketiapa. Ewusia yadamu ase amamumo ene twen afi no obeka ye ho anwumre no siabrem kasia wo Sompa TV so no ena ye bobo ho etutu nsrani abasade mawo no Sompa 93.1 FM ewa Asante Mantem Sompa 98.9 wo sunyane ene ne nkwado ena Sompa 90.7 eno so ewo enkranza de hye dodo na ya wonum ewo echichi ni pincheye ena etie ensemi na ye boramu na ya to aso de ana ye ramu ewo afija kwabre South Mesimo assembly ye wo no wonum so apabedwako ya panyimfo a wonum eba behwa toto niema ewo mensin ni mo brekwa na unit committee members nso eya de a wonum apa wonum ho entoma na ebra eye panyipa yo no eye abai crash panyin monyafo Christian Edupoko wokwa dwumedie na se na wokasa no wode nsam dodo na ena tu dwa yese adwuma da yete edifrini rano Before se osa safa dia o de kire na osokania de sakodo ase a sabi obi ehu iso de sikania dua so eno ntino ennei no asami ndisi wo se ye ne omanfo besia na unit committee for no a ya to abayi wo no ya jomatum na asa for me area council no so aka ho no mo na kwati ma yo madwuma se nese Ebusia yewra Christian Edupoko DC ya wono ewo efija kwabre South Mesin mo no ena yetie no na no disem no woto aso ede na do danko akufo do na PP aban empuntu dwuma ya wahehye ya wadebra adehye ya wonum so wompesua no so yenkotie hu so manfo bo ena hwe asema na nana eka ne do manfo kan ina any videos I show ye slides I show ye project no ayaga utagana ma enye
me for book wa obakone ni ho uko sesia I want say make say really na free ma ajada 111 semi ka say ajada 111 we are around 70% completion. I mean say the first batch of projects are no great and I say omapanyi ba commission e wo Ashanti region no ye beka ho okowa a massive projects aban no aye ntabusafo ye beka say we ene ya de efunya de aban na ye bi na so omanfo mo fija kwa bre south ebedi ho dance ye no ma hwede aye so ato aba de ama MPP aba ma atumi aboki 8 so omanfo do and now Yera edupoku Christian na ekotie no na ye boywremu ewo achima samensimu ye no so ewo poye mantemo na ekro bi a ede achima ye boafo number 2 arahusem bi ese akwadaya wanya mfinhye dunom ebusia ye kase ya no nkofo bi akwakwada susuro ya ne maame so wanya mfinhye no aduanan 49 eno so eyade a wonum atwitwa no pasa ama ye kase wo munyina no eyade a aboafo bi adaroma wafa wonum edo makyeremu ewo achimda abaya sabia woje ayahwe na ensemu kyeremu de kwaba ya sa rawusem wese nyina si ye no akwada no ya ye frɛ no Ochri Grace wode mu nkyerɛkyerɛmu de mansentrefo and I about 1 AM. And I that's engineering and some profession. Maybe Miami cover, Mammy come into Omonia Kusa, by me down the same into Mupajamisa, Mother me to a cramming casa, Nama into Mammy near my weather to be in time. I would be German and I'm settled and into a more brilliant penum joining in Pin. Oh, I better. Ebusianre wo kwa Sompa TV no so ne Facebook Sompa 93.1 FM YouTube Sompa TV na kwahwe maame ne sɛ de yesi atwitwa bia n'anim afa no ɛyɛ awerɛhosɛm na maame a yɛka ne ho asɛm no akasa ne kunu yɛwura akwasikyire wano so ɛkasa kakra ɛde fa asɛmi ho and my feet across, my video down, I'm here. The wife from so busy patrol, I could see the wall. The so lucky, young media from Fianco, Mugrad and Comosi, no P. Injection, no side a bedroom. The Anua, Amachi, and the other changing. We was on friends, Niabeni, then Abams, we have been million, a bit of camera, passa. And in fact, I was on to my buy and you not as a easy cry. Sometimes no quite grand or for 2 cases, ma'am. Say, boy, be but on idea. But Osman Bano Kodan Kano, a Yakasasa, and the no almost be so much idea or me. Oh, you advance Anna, Koranity, Sahasicana or Dino, Efrim, Genoma, Koranukra, boy, I make a bomb, Banasu, me understand Yashi. The mamma could put more Bano Batu, no, yes, we put in the permission shop. That means I said, what planning so you're marrying Makolea, Bekuno, already described as a mother cried you about 11:30. Now, a photo or down, yeah, empty. Ebusia we eyara hosemo a achima ye boafo number 2 ye no watch man summer sinimo ewo poye mantemo akwa akosiemu nkyeremu ene ye kwakwaje ye no na kokko ena afifiri woto ebi afifiri wo yam tie wo kwaja nan so ana wo pomoja ana asesisi woni asentina se woni so nyina yo wisisi e de se de ya so nwisi eja e de efa woni so no eya ma woni no krampo buano edum ye kan for 3 eba center one medron was what 3 co councils no at the amount a cocoa master I am team dear and also be born bongalate cra at the atobe be at the amount no wouldn't be a betty me a boy sisi ya de no so no at me at to us at the amount sabia betty me a kotua sole I you may be a trafata sawo ye na a draw we no more and count baby a pesa okobiano ubeti me a kwakodi ujuma ewa bra wa hobia emma home na kwalana keba Ministerial but Danny Heba Happy Dank ene mia dodo ya ye tondo no wato edro we say ahyeta wo nte no ubenya bi ato akwakoton na wanya bi aton so de asa wo nyalewa na ubetimi afrem panyimfo mai enchemu bi esi ase ya eche medie no watimi age de free wonsem 0546 107 107
0546 107 107. Say wo pese wo tu kwan wo kwantu ho nsem nyina no emfa nkofo connection my bia so ema no kwaje wo sika eni bia na ono kura mpokura na adwumaden a wo ye no na wo nya bi no adane te se apotokura wo de nam kwanchen en wo jejeje body ene kwadusini di acha se beba no na wanya no hotam express group for ena ye kanfo wonom de ama wo sefo akwantu ho nsem nyina ekoto wonom abam wo kwa akodidwa e wo abrochira ba anase bia wo kosua do pese okotena wo bobra ye adwuma ne nyina obeye ho hyehye kama e wo abrat machie bia emma ho na wato ne nkrabata na shita kumasi ha asafo labor runabout e na obehu no won kan tema East Legon takra de sunyane tamale e na bibie ni bomode fra wonom 0555 550067 and 0508 111 343 a express group 4 and a year count for one at the Ama War. Now I will say I catch also FTA fund. One a company and I said you may be a one bar. One a bar the boss said by ya nay. Numaho ya kwache e de ama de hye dodo na no wonsa ebetimi akenti no ya no abomoden na watimi ahye no nso na dwumedie no wode ho akwa mu ebi ye de ni nyina esi asenum na asedam rampim asie du de chene so yasoa e de ama ye wurade monyamfo edita semfo asante ye boa Benedict ai wono asa ya sori penyo na sansem ni nyina edema yen na akosua somo asodela Mrs Japan no ohine yire ba kope wono kruche nsem ni bi emasem fo sanemu esa etre fidie na chichinchem fruma ede ema me kokko Veronica Jando ahofadua wono soso ekruche nsem no buzi the caption man enso eboa ye mama ya Grace Adepa wono ena Grace nsem ni nyina wo hwe social media handles ni nyina wotimitie bi enso edi efri ho news crew ya ka ni nyina so ye da wono mo say Sompa 98.9 kasia demo for Kenya kwa bro no mo chami ni money ne drum so ye da wono mo say so na Sompa 90.7 apam da ene drum ni nyina so esomu ewo ho ebusia MCR for nyina Mr. Dave Rexford ne drum na aka no wo mo so ye beda wono mo asemidi de ohine ire mame ekua yeboa esiama bronya betimi aframa brewati na nwumre me na meje pene ya meje adwa nsam no betutu ne srani abasa ede mamo yada mo ase akramo ye sorry ne mom enkai boba akomienu bi wo ho ekire no ye sorry wia na bema foso ni ntifoso wone ne domo na samwa bema the nation sank of alumba ene wa brewati a won matena se wa branka ntabisa Isaac wo sum nsam na ba na ye de asem pene padwumedie no atoaso